tangan le jerung kan net pet perlok tang tu lenti haban rong ne ush tibdan ayu perlok ne ani kami batal lenti ro pet dongan ngai baik mau perlok dan ayu ne pok krem sibet ngelai jerung ne Song rum long ni song rum long ta perlok ni apa kum ne le ni tudang dan tinam dan syunen bismillah ya bet ini perlok very interesting ni ni tiap apa sih sini gimana dan mana kok di bolong ban bam nang baik baik guys pok mau long no baik pelok long bi na so long ra ban bam long bi kasih sudah siap mana warna nanti bentar nanti lah jom lah jom nada long dan jelas kena jaga dan hikso na kena tip di balong ban bam na long na sejam stay jam rum menut hap sport telah yap karet sudah sini jam sah stay siliang dan jengai lah jam sah stay perlok tangan wat soalnya boskum nih tibdan sok ntar layap lagi sok ya kemungkinan harus bilang teban bam benar oke sok baik long deadly ba baik kemungkinan bang nih idon hakum kine pelang ada buat hakum kine dan sih layap telah enam curah
dan setengah way. Nah. Very nice. Very bang. Tangan lek nó sate bạn. Này jom này rồi hấp sport. Tik ek pelat. Ngahap off no kamera mana no. Tengah on ke kamera. Tengah bat ke kamera keti ngamla reban. Jom mak itu mau tak tahu. Kalau haban off no. Tani una kram. I perlok teh. Lecir kainnya loh. Tenakan. Oi. Ui. Nothing here ya. Oh. Very nice. Malap kayak kena. Diperlok kena kayak kena. I think this renti na kuno na kena. Oh, lawan deh kan. Dan kena bah. Ban riam murad sini keren. Wow. Setengah teng dayok kan. Kan sangkai kuna. Kadum ha. Weh. Ish. Dumha lah tak kacakaro. Ha? Kami aja kami isu sibit pat nah. Incar. Yo, ngelak boy. Yo. Woohoo. Pet kena kamau jadi tenat. Pet perlok. Setenat yuk wan rongkai guna teng-teng. Bye bye.